maraki insana ya midune mati ga kurimati wane emme bolu yaqeen ka komme insana kues maruge raha dekene algon menna maruge wahaka komme duhagu saduive ehenna mes algon menge tereng gina baike hitta bani haruefa gina baike hitta bani e marame do qafil vefa e marumatin handuma kurumun e kiba vefa algon men tereng hitam mihunto mara de terega visnadi sadi khasa kotika kulli marumi algon men saman kan de je kame kulli maru algon men na neengi tibba kulli kan as nijehe maru ade kulli maraki rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis utaka bayam faave qiyam darum ga alamat ekama ge nikumegen edani marame do bes vishnu menne lobiwa mamba nuwata amidari gatima ge miho rahmat tere emihun na iburias badal kurum ge ummedu ga nikumegen dani ehmima kulli maren as marwa miha ves kulli marakum marwa komme mihe piyadi gos marakum marwa mihenno lebe abhe ege terega mara tayyab Allah furiham kota iman ve he amal ta kuramun dia mihun na e maraki ei heve ehennam ves e mara tayyar nuwe e mara me du visnanuda e mara me dimanne abadal qur'ane kama me du ghafil ve fa mi istakunna e maraki mara bendenu ge vende ene hayatu ga emme lobiwa mis mi hundu ko faydani ena dairo emi hunna den duha ko es badalwani kam ge bes ummidenne ena duniya mati ga emme fa hune wala fa midani ene oti etanuga nutanawaska ahdirikan ekani verikan a ehi terikan for koddene alago meddene enage foi filwane miha betanu gennuwane ekani ma ekani adirikam ge terega enaga dosta gunan jeheni khawwalu ge alama diumun ena hisabun enage haya nimuni enno enega hayate ge perruni ene qiyamatu ge furatama manzillai ena etanuga madukokken emani qiyama kaim mandeka palgun men suwalu kodam yalgun men nafsu ta kalgun men algon menna efada duhe gatu chikum goban walgun ge halaki ko baak arwa mashakuda kurevuni fafage tereya vadevuni fursatu ge benum nohifuni vagti arama belevuni afa bandele vijje hinawa vadivejje afa bandele vijje hinawa vadivejje mune fahun eli sando kashe mali visnalu mangedeme gislaru munguname